te reihi 208 tēnei ngā tāne 16 tau mera roi ho te pakeke taki ono 250 mita Te Ihu Final. Kei te aratua tahi te kura kaupapa o Ruamata, Kaipara College, Fraser High School kei te aratua toru, U16 Boys High School kei te aratua whā, te kura kaupapa Māori o Ngāuri a Māui, Rotorua Boys High School, te whare kura o Rākau Mangamanga, Hastings Boys High School, Onewhero Area School, Cullinane College kei te aratua Ngahuru, Alfriston College kei te aratua Ngahuru Mātahi, Campion College, me College te Papara kei te aratua Ngahuru Mātoru. Out there on the water, we have a white flag coming to the false start line. Here we go, boys. Kia tūpato, boys. Red flag, here we go. Back it up e te whānau, ko te haki pango tērā kua rewa. Green is a go, lane one. Oh. Te ara tuatahi te kura kaupapa o Ruamata, te hiko te rangi te ingoa tō rātou kapa. Oh, even start. Even Stevens out there, but it looks like Te Whare Kura o Rākau Mangamanga, they are out with a booming start. Everybody wants it this morning. Aratua ono pea, Rotorua Boys High School. Me te aratua whitu te whare kura o Rākau Mangamanga as we pass the halfway mark. Rotorua, they are sharp shooting right now. They are out there with half a boat length lead. They are blistering the field right now. Ko te pakanga pea, mo te tūranga tuarua. Tātou whakaihuaka, kei te aratua ono, Rotorua Boys High School. Kaore mau ai ki te whānau, koa i taituarua. Too excited e te whānau. Engari, kua tātou whakaihuaka atu i te aratua ono. Rotorua Boys High School, Rotorua Boys High School, Tūturu. Tūturu whānau, your 2025 under 16 W6 250 metre champions, Raukura.